See, it is shocking that gunshot firing is frequently been seen in the state of Goa. आनीक जे गँग्स ऑफ वजेपूर मो आमकां आयकोन येताले बिहारचे ते आज गँग्स ऑफ गोंयांत जाला कशें दिसता. त्या पद्दतीन पेडणेच्या गांवांत सँड माफिया कोणे हे दोग जावं बिहारचे नागरीक आशिल्ले तेमी जेन्ना फायरींग जालें हेजें कारण कितें, कित्याक आज ज्या पद्दतीन दीस गव्हर्मेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हॅज फेल्ड जे इलिगल सँड माफिया अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा जे सँड मायनींग जाता, गव्हर्मेंट हॅज कम्प्लिटली फेल्ड. आनीक इफ यू सी द वे जे भायले लोक गोंयांत हे कांड करपाक जे येता हेंगेलो एजेंडा एकूच, हेंगेलो एजेंडा लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन क्रिएट करपाक. आनीक वेरियस पार्ट्स ऑफ गोवा यू सी history cheaters, the way rapes, murders, gun firing, never ever in the last 20 years such type of incidents were taking place. They were happening, but very, very once a year, twice a year. Aaj zori to every month you see people using the guns, and this gun was used openly to have escaped. They are very serious. Ekल्या हातीचेर इंजरी जाल्या, एकल्या घुमटेचेर इंजरी जाल्या. So why is this happening? Why are the criminals not scared of the police? This is the failure of the Home Ministry. We cannot just wait. And things are getting other. Gangs of Goa is the new trend in the state of Goa. And these gangs of Goa are openly moving right across the state. No police नेता भियेना, कोणाकू भियेना. Home Ministry has failed. सो हेजे म्हाका दिसता जोरी तर आमी मुखार इतले लायटली गेल्यार फाल्यां आमचेरूय फार मारपाक, बारीक जनतेचे गोंयकाराचे फार मारपाक हे सुटपा नाय. सो इट इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ गोवा, एंड वी कंडेम दिस टायप ऑफ इन्सिडंट्स, एंड द होम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर should look at this very seriously. Don't take it and म्हजे घर मु भोंवत आहा हे चॅक कर, तुगेलो पोर्टफोलियो तो तुकडे कितले पोर्टफोलियो आहाय, 50 मायज 40 मायज पोर्टफोलियो आहाय. हितून लक्ष घाल. लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आज हे कित्याक वाडटा, एंड लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन वाडून गोंयची इमेज जी पाड जाता. गोवा टुडे इज नोन एज द ड्रग कॅपिटल, मर्डर कॅपिटल, रेप कॅपिटल, एंड इज नथिंग डन बाय द होम मिनिस्टर. इट्स अ कंप्लीट फेलियर, and police are hand in glove with such type of gundas, and this nexus म्हाका दिसता has to be busted.